Večeras takođe, kao što je uvaženi kolega Sreten rekao, da imamo čast da budemo večeras dio ove manifestacije. Dolazim iz ansambla narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo. Večeras ćemo se predstaviti sa igrama iz Pive, autohtonim igrama iz Pive, tako da ova priča zaslužuje podršku i zahvalnost upućujemo turističkoj organizaciji glavnom gradu što je stala iza jedne ovakve manifestacije i nadamo se da neće ostati na ovome, nego da će i neke veće instance, a prije svega država, da jednostavno prepozna ovaj potencijal i koliko je ovo značajno za jednu državu, pogotovo iz tog razloga što je ovdje večeras preko 800 ljudi obučeno u narodne nošnje, a od toga 90% su djeca i omladina. I to bi trebao državi da bude jedan dobar input i signal da treba da se okrene ovoj grani kulture i da pomogne na svaki mogući način da djecu jednostavno sklanjamo s ulice, da djecu učimo pravim vrijednostima, tradiciji i kulturi naše države i našeg naroda.